Vhareili vha goloi dza Uber na Bolt ava khou faria zwavhuḓi nga nḓila ine sekithara yavho ya khou shuma ngayo. Vhari u sa tevhedzwa milayo ya vhashumi khathihi na u sa vha hone ya tsireledzo kha vhareili zwi khou tou ṋaṋa ngeno muvhuso u tshi khou isa phanḓa na u kundelola nga sekithara iyi. Kha uno ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe, mulayotibe wa shango une wa kwama ndangulo ya vhuendedzi ha nnyi na nnyi u phasiswa phalamendeni. Mulayo uyu u tendela minista vha tshi vhea milayo ya u langa maitele na ṱhoḓea dza tshumelo ya vhuendi ha kha online kana Ehailing. Fhedzi milayo iyi i kha ḓi tea u vhewa. Vhareili vha ri izwi ndi zwone zwine zwa khou ṋaṋisa u hombo kwa vhareili. Many drivers sit without vehicles and they've got a profile sitting not working. Then they begin to rent those profiles out and there's no control as to who those profiles are being rented out to. And then this is where criminality comes into industry. Mureili uyu wa mufumakadzi ane abva phala Pretoria o vha kha vhaṅwe vhareili vhe vha matsha vho livha ofisini dza muhasho wa nḓowetshumo ya makwevho fhala Union Building hune vha khou bia uri muvhuso u dzhenelele. I, as a female driver, have been molested by a rider. I reported it to Bolt, and all they just said is that we apologize for the inconvenience. We'll make sure that you'll never get a rider, that specific rider. However, there are so many other female drivers out there that face the very same risk. We have tried so many times to communicate with them. They don't take us serious. Petrol has been up several times, but these app companies, when the petrol goes up, they drop the prices of the riders. Vaofisiri ubva kha muhasho wa nḓowetshumo ya makwevho vho ṱanganedza ḽiṅwalo ḽa zwililo vho imela minista wa Abraham Patel e vha fulufhedza uri vha ḓo fhindula nga murahu ha maḓuvha a sumbe. Zwi tshe zwo ralo, avho vhane vha reila dzigoloi dzine dza endedza vhathu dzo tou vha tevhela hune vha vha hone zwi ḓivheaho sa Ehailing fhala Nelson Mandela Bay na vhone vho ḓibadekanya na tshiṱereke tsha shango ḽoṱhe tsha vhareili vha idzo dzigoloi. Where we work is actually not somewhere that is central, whereby you can get taxis. You don't get taxis. The Ubers are very convenient. They pick you up in front of your door, they deliver you in front of your destination, and by that being cancelled and strike is very unfortunate. We use Uber and Uber Eats a lot. It's very hard so from my side because at the end of the day, these are the people we rely on. Vhareili vha tshumelo ya vhuendi ha kha online kana Ehailing vha khou ḓo ita misumbedzo vho salana nga murahu vha tshi livha fhala Bisho matshelo hune henefho vha ḓo vha vha tshi khou swikisa ḽiṅwalo ḽa zwililo zwavho. We got to a point where we felt enough is enough. We've been exploited for so long. I mean, Uber has been in South Africa for so long. We pay tax on the Uber platform, but the government is still saying we are not legal or there are no regulations, but yet we are paying tax. So who are we paying the tax to? So I guess we took a time, we felt like it was time for us to just take a stand and say enough is enough. Government, do something. Mugwalabo uyu u khou lavhelelwa u ḓo bvela phanḓa u swika nga ḽavhuṋa.